come here to live. There is no other damn purpose. Those of them who want to go to heaven can go today. Why are they postponing? If it's such a great place, I don't see why you should postpone it, isn't it so? This is very important for the youth. If anybody says there is a better place than this earth, it is a crime. It's because of that we have destroyed so many things here. Yeah, mama do bana ma sia ma va gben ka fa ya fara ti e gbe nu so de ko ma ga po nu cho le moji iyen mi gbogbo be nu jira do me do e du me ja jira do de me gbogbo na me be enu yen ego ipo ele no ka e fele na epo ngogbe da epo be fele ma le ngogbe da ma zo ma ide fuma ego ya fe nya me e ya me ma po nu cho na epo me di ele me e dieleme ne kpome de dieleme mafia na de obe mito jo evu nyabo bus stop enye ya bus stop de enye ya le bus stop bore bus stop fe advertisement yo le wo coronavirus won amesia me le po le zie me po obe mega no fiu amene mega no fiu chamia me to wa no me vo fifila obe ame wa mefe e ho yotu e ma gede me fifila ne na poda apa a che sigbeke sibolema ma gede me ne na po e tane me ma to apa ve ne po a 2 meters distance ne unye ba me dia va to le fie ma ego ya nyi me po fonu chonwu ego ife nya do me po fonu chonwu zikpia we ma wa no anyi adide me air condition le tefia air condition ma camera chele me de ko wo tefia fire extinguisher ma o jira tefia do bo me ya ma va fonu cho ego pe nya ya me ya ta me do ego evele de pe nya me glo ya ta me do das bi mi be mi ko bola we ko de edu me no jira do me do nu kuri ya o ko jira do ma mi abo das bi ya mi akonu ko de me das bi ma e diele me e ma me ko me eguanyi me po fonu chunwo me ga zo me ye de egu ogbo me zo me ye de egu ogbo egu evele anya me be edu ya me de adudo kro achene be ya do e de no lewe la adudo la adudo do le hehe wa edu agba no lewe la adudo do le hehe de edu agba e ya de ko ma o short one de egu evele anya ego efele de yanya etaya obe no tu dem etaya obe no tu de go me etade ya obe no tu de do ego me na de ke o mabele Dubai go me de 24/7 o me wona light off sigbe ko ejole 24/7 mi be no jira do me do you have to fix the country mi jira voter average do na mi dejo do me mi de akadi do me dun so ni ti mi tasi dun so wo le do me this is what we are talking about ele do me ko 24/7 safety maintenance o pete o le mi ya ma safety o pete le me be mi no safe me na de kayo manwai ne ma fonu togo e me vai fia me fix the country e ablomi le mi fix do na mi jira do me do na me be mi jira do me do na mi china do me plo lawe mi china mi abo politician ma we bere no jira mo do dinami. That is all we are asking for. Yama, mi be no jira do me do na mi do me jira do de ele veve de na mi. Me na de ke o. Me le record ya water re man gbo be ne me didi pa do 6 minutes de ko. Ego mi po le fmare. Ni so ile me ko nye be no ka. No o nye be etale no me na we de. Na ba ide ko de goma me. Ego a me fe ma po da ne camera ti wan le anye ma la yin gba le fman. E vele ade na de tu ile fi anye ne ma po ko fi awe. No jira do me when they put the system in place na me de would have for them ale
allez que mi awa allez et nous ya o mi ati wale nyebe government veut me ga tout ade hehe ya encore dasbin ko dade dasbin ma ebe me ga tout hade me ga tout etade hehe me ga do ado de hehe ya encore et nous ma fait ko dade ta no ko ya ko dade na we body afa ne tout ile ye kama elewe e ya mi le gbogbo be du me ton no na fe politician we no. When you put the dustbin for us to put dustbin, the dirty things inside, system mal doré. Na me de kona de ko de gata me de ni ati won le maison. E ya ko glo mi e. Agbe na vivi, me ba me do le jipo tu. Po mododo yo mi pe vo le toto fufu la. Me na de ke o. E mododo ma were. E mododo ma were. Megbele apo jiredo. I don't know how I can explain it. Mi apo mododo le file megbele apo jiredo. Ya te fe gbome le na. Ona efe e mododo ta ne fe nya doko whether it is egbele alo megbele they will fix it. E agbome le ta mi afa ma chichi wele no ko be de viole nyono. Donc pour 2000 chichina des vieux jipo mele te fere ko ani gbaji ale amede o jipo bus stop eni amele look at the environment, look at the bus stop with fire extinguisher eni mala ni bale fa light le fit 24/7 maybe AC memele. You cannot enter into any apartment without AC in Dubai. Hade joho hoda tane po glass ko me yamele glass ko me yamele tane po me le fifi la yamele nu fo pole nya te fe glo mele na we nyu camera ma lo ma tro nku me yin ma tro camera o ku me hade me je recording wo le jita no vi no we agbe mi be ni fifi enye de vile chichi bo vare mele chichi na be de anyi gbaji yen jipo mele te vere ke o amonotasi obeble amonotasi ofufuru sofo wenye ma eblewe gi hoga kodu ya we ne gala fozo le ya ira ho so tutu be ne kude ne na ba izole sikaji ameibo o ma po sikaji azo ya te fe gbo mele na we o ma po Toyota hybrid e ya ni taxi mile zazare du ome Toyota hybrid e ya nye mile zaza taxi mile zaza ma 24/7 AC le me 24/7 camera le do o wallet ma bu adi dopo. This is what we are calling system mebede ni ape duplo la were onye america mele unyo ya tanye ya me la fa do le fi america mele o zipi fele ma me chami ame tomi ame ne mi ati wa no me bo fifi obe ame fe kwa ati wa no me ya ta mi po zipi de mi a fait safety ma me hosebe no me kpo nyo quarantine video akpo quarantine video me fonu le me pa he mi no bu me ye de government quarantine me won video de we de ko ni me di be ma upload we o ndudu yo fete mi ba idu le quarantine le fuma fete me wo fete but ni me di be ma upload we o ya ta me da si le o gale volume gbo me le nye be de agbe ne vivi the system is working. Enye devile chichi bovare jipo mele te fere ke o ma ku va va zole sikadio china to kule no vere ide kuku na ero no na gbe na fifi na o la fi na ekuche oba gbo fu ma gbo tanya so emi no gbogbo e ma edo o me ma akadile evu ime mele de tinted glass ye tinted glass yata wa be emele kokko na po vo ngogbo apo be me ko me call government vehicle bus yeah that for me e bro mi ko ma no jado me do na pop ma e vo me ko e feature safety le me ro me le kanye ya rezidi america ma ti one of you me de ka rezidi o vi lo we dagbe ya ko me bia na vo eruko me bia dagbe na me sia me ke ne nya me ye ne va mo ji jagbe na subscribe na ma video fra me no vi mi dibe agbe na vivi ata ko mi va mo ji no vi lo we mi ano kame